Accident ngesithandaza kaMaka Jesu. Esekhuluma kwafika abamphathi wesinagoge bathi indodakazi yakho isifile, usamkhathazelani umfundisi na? Verse 36. Wathi ukuba uJesu ezwile izwi elishiwoyo, wathi kumphathi wesinagoge, ungesabi, kholwa kuphela. Izwi lakho leli Nkosi khuluma ngalo ngathabaza wakhuluma ngalo. Sengikudumbulongo uphakeme kakhulu. Kone indaba zonke umuhle uthembekile. Igama likaJesu Kristu asibarethe. iBhayibheli njalo ifulibala ukuthi ke emva kwalokho futhi iBhayibheli selichaza ukuthi kukhona okusake kwenzeka ngemuva. So ingakho ke seliqhamuka selithi ke emva kwalokho. So mesichaza le ndaba le eyenzeka leli la sifunda khona ke ukuthi ke kwaqhamuka umphathi wesinagoge wathi ke sumkhathazelana wena ke kuJesu ngoba talente ke indodakazi yakhe isifile. La sifunda khona ke uJesu ke wakwatshela abafundi bakhe ke size sifika kule ndawo wakwatshela abafundi bakhe wathi ke asiwonke singaphesheya, wathi ke kuloko esizokwela siye ngaphesheya wayeselala talente. And ekulaleni kwakhe ke kwase kufika izivunguvungu sabaxaka kabafundi baJesu ke baze kwafika la mvusa khona wazakala ethi ke kuphi ukukhola kwena. Ngazi ke ngingakhuluma neSouth Africa ke ukuthi ke kufika icorona nagoma ke nawo mamaska wasekho kuphi ukukhola kwenu ke bagomile abantu basele ke nemanjection eingalweni zabo kepha mamaska wasekho. Ngingabuza yini Eziko ukuthi kuphi wathi bona manini kuphi ukukhola kwenu ngoba ke ngishinto yodwa kunino nathi ke sizowela siyengaphesheya mina nasemtatazela ake ngikhulume neSouth Africa ke ukuthi ngishinto yodwa kunina ngathi ningesabi ngoba kinani kuphi ukukhola kwenu. Wathi bona kuphi khona kwenu akabuzanga ukuthi angishonga yini ukuthi sofika ngaphesheya. Ukake ukhona kubona sizasabona amasha nje waphathisa ama-sanitizer sathi mana emnyango abangenayo ma-sanitizer kanti sinyako. Sithe kuba before ungene ngaphakathi kumele uqale usanitize. Kanti iBhayibheli ke lathi uma esekhona hayibo nasiphi isimo siyamlalela. Iyodwa into elalelayo bafowethu into enegama. Hayibo for a fact ukuthi into enegama ko inamandla ukuthi ilalele. Yini igama lalesifo elenza ukuthi sifake amamask? For a fact ukuthi kunikwe igama kathi icorona sithi linamandla ukuthi lingalalele. Kodwa thina sithe sekulaleliwe kathiwa noma isiphi isimo siyamlalela. Sathi siye kuJesu lalela isimo singena ngaphakathi siye kuye base saqala sasanitizer asisanathiselani nasazi ukuthi umesekhona. Before ngiphuthe kakhulu asambe ngisiye kule ndawo ukuthi ke uJesu wathi esewelile ke ngaphesheya wathi kwawela mina
esefikile nabo ngaphesheya lithi iBhayibheli kwafika indoda kuya sengaphesheya yafika le ndoda ethiwa yayihlala emathuneni enamadimoni enamadimoni ayo kuthiwa hayi ungasakwazi nokwenza lutho kuwona kwazwakala uJesu wakhipha amadimoni but isimanga senzeka lesekhipha amadimoni aba nengxoxo noJesu amcela into eyodwa ukuthi ungasilahli lombayeketi but icela usiphosele ey'nkulumeni ngizomemezela ukuthi kunamadimoni ahambe funa wena ukuthi ungasilahli nanoma yikephi cela usilahlele kuzama uhleli ukhathazekile kunamadimoni. Amadimoni ayakwazi ukukhuluma athi cela usilahlekile usathi Jesu yiningi indaba ezenzelana usathi Jesu before usayahamba nabafundi bakhe uhamba nabafundi bakhe uyaqhubeka nabo because kuthiwa esehlile emkhumbini wayedlula kuleyo ndawo uthe esehamba nabafundi bakhe wase kuqhamuka owesifazane wayesemcela ukuthi-ke nginendodakazi endodakazi yami isiyafa la ikhona and ngiyacela ukuthi sihambe siye kuyo wayesethi uJesu-ke okay asihambeni-ke siye kule ndodakazi uthe along the way endleleni ehamba wayesesixukwini nabantu abaningi endleleni ehamba bafethu wase kuqhamuka owesifazane elithi iBhayibheli wayenomopho onomopho owayepha kakhulu lithi iBhayibheli nowesifazane wayeseya kuJesu wafika kuJesu wabamba umphethe awungakhuluma isichaza umopho bafethu lithi iBhayibheli umopho awukwazi ukuthi ithalente ungakwazi ukuhlala nabantu umopho wawuyindawo yokuthi wena ukwazi ukuhlala wedwa kuphela and futhi awukwazi ukuthinta abantu unomopho ngoba lento inokuthelelana but sizi iBhayibheli lithi kwakunesitulo but esixukwini uJesu wayephakathi but sizi umuntu owayenomopho wakwazi ukudlula esitukwini waze wafika kuJesu bengathelelekanga basesixukwini. Umopho akapheli usaya kuJesu but abantu abasesixukwini abatheleleki yini eyenza lokho bafethu ukuthi umesekhona nasiphi isimo siyamlalela lithi iBhayibheli umopho wafika wamthinta uJesu wazwakala ethi uJesu bani lo ngithintile ngizwa amandla yangishiya ushiya kanjani amandla Jesu phela ngoba kuthagolo wesifazane othe ehambana niyosiza indodakazi yakhe aphela kanjani amandla endleleni ungakafiki kule wesifazane oyothi hamba osiza indodakazi yakhe lithi iBhayibheli wahamba uJesu lafunda khona sesibekule ndaba wathi esekhulumile nabafundi wazwakala esethi uJesu kulo efikile wathi-ke indodakazi yakhe ayisekho lapho kwakusho umphathi wesinagoge wathi ungasayikhathazi nangomfundisi because indodakazi yakhe ayisekho lithi iBhayibheli-ke wayesethi uJesu kuloyo oletha umbiko wayesethi kholwa akatshelanga umnikazi wengane ukuthi khona but watshela umuntu ongahlangani nengane ukuthi akhona watshela umuntu ongahlangani nokuthi kwenzakalani ngengane wathi akakhona wayesethi kuye khona wasesonyuka siye entabeni wayesethi sohamba-ke wayesethi sala nonke la wanyuka wafika kwindodakazi wayesethi abaphume indodakazi uthe eseyiphilisile indodakazi yakhona wazwakala esethi uJesu-ke konke lokho okwenzakalile ningatsheli muntu kulokho sekwenzakalela because phela ingane sengifikile kuyona but nayo ingane siyaphila le ngithe ngeke isaphila ngokuthi nanoma yisiphi simkisomemezela njalo bese siyahamba bafethu ukuthi nanoma yisiphi isimo siyamlalela
wake walalelwa isimo elithi iBhayibheli uLazaro wayesefile izinsuku eziningi lithi iBhayibheli uLazaro wayeselele esefile engasenzi lutho wazokala uJesu eyambona wayesethi kubona ke nimbekephi bazokala bethi izinsuku seziningi kakhulu ukuthi usefile wazokala kangathi wayengabatshela uJesu ukuthi lanelani anganinike nafika kumina nathi ngomthandayo wayesethi uJesu kubona nimbekephi bathi kubona naka sisimbekela wayesethi uJesu sembani awungizomamezana mntana ngithi laba bakuhlaselayo wayesethi sembani wathi lisusende leli endilibeke kuye ngizothi mina ungalwi nabo basazoza bezosusa leli abalibeke kuye ngizothi bayeke bakhulume kabi ngawe ungalwi nabo ungabathathisi ungabazonda makhelwane usendleneni usenza isikhathi sokugidije bese beyena siyabonga uNkulunkulu wethu ngoba wena ulungile futhi unesineke nathi uNkulunkulu wethu ongcwele uNkulunkulu ekuqaleni uNkulunkulu ekuphetheni Baba wethu onamandla yebo izwi lakho liwile inkonzo iqala sikuzwile uNkulunkulu wethu onamandla sikungabazanga ukuhlala nawe futhi uNkulunkulu wethu usithembisile ukuthi la sihlangana khona sivumelana uyehla Nkosi wena wakhe phakathi kwethu uyabakhona uNkulunkulu wethu onamandla kuyabonakala Nkosi ukuthi ngamhlala inkonzo iqala ihlelwa wawukhona Nkosi ulalele kubonakala ngemisebenzi emihle kangaka nangabo bonke abantu osilungiselele bona ukuba bazosona